20-godišnji MS iz Beograda skoro sat i po stajao se s poljne strane ograde na mostu. Još jedan novosađen star 32 godine pokušao je da skoči sa drumsku železnicu. Već čekala ekipa hitne pomoći koja je promrzlog mladića prebacila u klinički centar Vojvodine. Za ovu specifičnu akciju izabrali smo Brankov most u Beogradu. Most koji je tokom godina postao simbol samoubistava u Srbiji. Naša ideja, projekcija poruke Niste sami sa telefonskim brojem SOS linije centra na površinu vode, koja se može videti samo ukoliko gledate sa mosta na dole. Kako se većina pokušaja samoubistava dešava noću, projektovana poruka je bila najvidljivija upravo u noćnim satima. Savetovalište za borbu protiv suicida večeras je laserima sa Brankovog mosta emitovalo SOS telefon 0800 201 200 0800 201 200. Nažalost, imamo sve više poziva. Radimo od 20 časova do 6. Ova akcija je pokrenula veliku priču u medijima, generišući preko 100.000 evra u medijskoj pokrivenosti događaja. Stotine domaćih i stranih internet sajtova prenelo je vesti o kampanji. Ljudi su prenosili priču putem socijalnih mreža. Organizacije koje se bave prevencijom suicida širom sveta pokazale su interesovanje za ovaj jedinstveni projekat. Kao rezultat, broj poziva se značajno povećao. Ali centar je postigao i jedan mnogo važniji rezultat. Postao je simbol nade.